Kuma riria kanitha ciahingirwo gukoretwo na motiganu gatagati ga atungatiri a kanitha ngurani uhoro-ini wigie kuhingurwo gwa kanitha, amwe magitikira itua ria thirikari ria kuhinga makanitha na aria angi makiendekithia cihingurwo makianirira guthingata mawatho ma ministry ya ugima wa mwiri. Na kumana na utiganu wa atungatiri aya, muikariri giti wa kanitha cia Pentecostal James Gicuro kuma mwena wa Ruiri na Rwarira county ya Meru augite ati oni maracokeria thirikari ngatho ni mitaratara yegathikite niguo kurua na murimu wa COVID-19, no indi maroiga ati ni matirakuruhanio na itua ria kana hihi kanitha ciagirirwo kuhingurwo. Our spiritual fathers wa Pentecostal churches wahusishwe katika hiyo kamati ya kupambana na COVID-19. Tunahitaji our spiritual fathers waingishwe kwenye ile mbondi ambaye president amechagua, maana wazazi wetu wa kiroho kama hawako ni kumaanisha maneno yetu ayangaliwe vizuri. Atungatiri a makanitha matiganite makoretwo magiteta kumana na wagi wa mbeca iria monaga hau gaberere ria kanitha ciathiaga na mbere o ta mutugo, na riu ayo nao no maroria thirikari igaire kanitha mbeca o ta uria magaire honge itiganite. Tunauliza rais wetu aangalie sana kanisa, kwa sababu kanisa ndilo litaponya nchi. Tungependa serikali kuu pamoja na county government washirikiane, makanisa yote mengi yale hayajiwezi yaweze kupewa thermometer guns na vitu vingine kama sanitizers. Na orere gukoretwo na wongerereku wa airitu a ukuru wa miaka minini kuohanda, atungatiri aya ni mamenereirie uhoro uyu gitumi kinene makiuga ati ni kumana na wagi wa kwamukira motaro kuma kuri atungatiri. Tunaomba serikali kabisa wafikirie kanisa ifunguliwe, maana watu wetu wanaendelea kuteseka. Oho ni mongereire na kuga ati otori ateti maronekana magithie micemania-ini minene ona cio kanitha ciagirirwo ni kuhingurwo. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Njeri wa Wambui.